जेपि नाड्डा बिथाङा क'क्राझाराव नमिनेशन फाइल खालामनायनि मोनसे बे रेलियाव बिथाङा बाहागो लाफैदों। आसाम रायजोनि आफादगिरि भबेस कलिता बिथाङा फैदों। बेयाव एजिपिनिफ्राय जोंहा एमएलए रमेन्द्र नारायण कलिता बिथाङाबो फैदों आरो चन्द्रमहन पाटवारी मन्त्रि जोंनि गार्जेन जोंनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोन आरो जोंनि मानगोनां चिफ बिथां जिखिनि बाहागो लानाय बे बाहागो लानायाव नुबाय जे रायजोफ्रा गाव गावनो गोसो जानानै दिनैहाय गोरजाब ओंखारबोदों। लाख मानसिया दिनैहाय क'क्राझारनि रेलियाव बाहागो लादों। दा बेजों थारैनो जोङो गोजोननो हायो जे दिनै क'क्राझार लकसभा सिटआ एनडिएनि बिथिंजों बारहावाया निस्सय बारदों आरो बे रेलिनि गेजेरजोंनो जोङो फोरमान मोननो हायो जे फैगौ 7 अक्ट'आव जानो गोनां लकसभानि बिसायख'थियाव एनडिए हिसाबै दिनै आंजों हिसाबै आं देरहागोन बेखौ आं रोखा जानो हायो। आथिखालाव जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जिफोर मिटिं खालामनानै मोनदों रायजो राजाफोरनि जिबायदि गिर्जा ओंखारबोनाय गाव गावनो गोसो जानानै फैनाय बे बिथिंखौ जुदि नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो जे जोङो फैबाय थानाय 7 मेआव जानो गोनां जिखिनि लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो 70% भट मोननो थांगासिनो दं आरो 70% भट मोनखांनायनि उनाव आरोबाव सोरजोंबा बादायबावनांगौ थागोन आं बेखौ सानाखै। मानोना एनडिए हिसाबै जों जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दं दिनैनि थारिखआव। बे आयेननि खोथा जाहैबाय। आयेननि गोजौआव रावबो नङा। दिनै महामान्य गुवाहाटि हाइकर्टआ बे रायखौ होबाय जे बिथाङा एमपि दारायनो हाया एबाराव। दा बे आयेनखौ मानिनाया मोजां आरो आयेननि गोजौआव थांनानैथ' रावबो जेबो खालामनो हाया आरो आयेना आयेन बायदि थांगोन। बेखायनो अदेबानि बिथाङा दा बेयाव जुदि बिसायख'थियाव गसंनो मोनोमोनब्लाबो देग्लायनि जि बिसायख'थिनि बारहावा बे बारहावाया एनडिएनि बिथिंजों आरो बे एनडिएखौ दिनै रायजो राजाफ्रा गिर्जाब मोजां मोनदों, सापर्ट खालामदों, बाहागो लादों। बेजों जोंनि एनडिए हिसाबै देरहानाया जोबोद रोखा क'क्राझाराव। बेयाव सोरबाखौ आरोबाव माबा मोनसे जोंखौ बादा होनो हानाय सक्ति बेखौ दिनैनि तारिखआव नुनो मोननाय जायाखै। আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজে যেনেকৈ আহি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা যিখিনি ৰেলী সেই ৰেলীত ছাপোৰ্ট কৰিলে ইয়ে মোক একেবাৰে নিশ্চিত কৰিছে যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিখিনি বিগত সময়ৰ পৰা আমি যিখিনি পাই আহিছোঁ যে সেই বঁটাটো নিশ্চয়কৈ এনডিএৰ পক্ষত আছে আৰু তেনেকৈ 7 মে তাৰিখে বিপুল এটা ভোটদান নিশ্চয় কৰিব আৰু এনেকৈ আমি নিশ্চয় জিকি যাম। নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এইবাৰ দিব নোৱাৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ব? চাওক, তেখেতে দিব পাৰা নোৱাৰাৰ লগত এইবাৰৰ যিখিনি নিৰ্বাচনী বঁটা সেইটো কোনো সম্পৰ্ক নাছিলে। কিয়নো আমাৰ 3টা চৰকাৰ, এই চৰকাৰৰ যিখিনি ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনিবোৰ বা তেনেকৈ কাম কৰিছে সেইটোত দেখা গৈছিলে যে তেখেতে যদিও বা নমিনেশ্যন দিব পাৰিলেহেঁতেন তথাপিতো এই মুহূৰ্তত বা এই নিৰ্বাচনী যিখিনি বঁটা সেই বঁটাটো এনডিএৰ পক্ষত নিশ্চয় আছিলে আৰু এনেকৈয়ে এনডিএৰ পক্ষত থাকিলেহেঁতেন। হাইকোৰ্টে ডিক্লেয়াৰ দিয়াৰ পিছতো কিন্তু নৱশৰণীয়া কৈছে যে অহাকালি তেখেতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। চাওক, মহামান্য হাইকোৰ্টে যিখিনি ডিক্লেয়াৰ দিলে আৰু আইনৰ ঊৰ্ধত কোনেও নহয়। আইনে আইনগতভাৱে যাব, তাত আমাৰ ক'ব লগাও নাই, ভাবিব লগাও নাই। কিমান সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত আপুনি জিকিব বুলি আশা কৰে? এই মুহূৰ্তলৈকে 2.5 পৰা 3 লাখ ব্যৱধানত জিকাৰ অংকটো আমাৰ নিশ্চয় আছে আৰু তাৰ পৰা 1 ইঞ্চি ইফাল সিফাল নহয়। চাওক, 70% এনডিএ হিচাপে ভোট শ্বেয়াৰ আমি পাবলৈ গৈ আছোঁ। 70% ভোট শ্বেয়াৰ পোৱাৰ পিছত কোনোবাৰ কিবা এটা ক'ব লগা থাকে বা কাৰোবাক কিবা ভাবিব লগা থাকে সেইটো মই নিশ্চয়কৈ ভবা নাই।